le ala la fai whapea. O le a whai ala kakai waweranga comment, kakai mua sauranga kari e sao. O le a whai whapenga, whawhingo fie, nanga leo whaisinga o kelo ka koe wailunga. Le lau whai a kua ia whesilia, ia sao rarau comment markanga kai mua langa comment. Ia sau fui lau comment e sao. Ma sao lau kali. Ia orkanga kalanga o lea ua vea ile kelfong. Ai manatua la o ka kou ia le lunga le we already e ko kelfong. O nga le presenting ala ko kelfong ida. E fia whaakingo kai I meolo ia le ia la ofisa. Mato ofisa I le esi nei lau li. Le ala kula la ofisili. Orkanga kala e waveranga comment ko sa okay the first correct comment afa pe e ki mua e comment se lau comment ele kauria la comment e take les ka le so o ku I la lo e le la fa so lo ko fa penga a le la ku e ka pesili sa ngile e ka ko ngai we lunga ko live ke first correct comment wins le final ko ki va le la yai ready ka ko ai o final le fa longo mai sa ngi lau comment e fa longo me final fa ka inga la fa pela steward fa pela le la ma lo ye steward o ke banga ola ya o steward ka kana ngoa a maka ku kaya e ke ka mai ska ko ko e ka mai se sto wa fiong ska ka fuire ke lo e kaluanga soifua me ka kare e nga kere I whaunga inga la wasket fong ai ke lua e mga o mi a kare ke fong o le winga nga o le LNS Alofa Challenge o le alofa e ke alofa e se tangata e le I mauanga ia se ke fong o ifo e ka konfai e connectia e ka ngaka e whapea fui o sesi o so wa inga whapea poe ka kare malo pe foi o le uso ya filmoni le top tech ia wale ke lan ke fong ia sa pe va ke fong ile pe malo a veces se ko anya o le va fa pe aske fong o le fanya na fa mole comments mai po malama mamangingo ia e la ku ko fesidi se a inga foi le fa ke inga se a inga oni o lo I se unga li ia masala fana ia on le a inga ia o la vala ko le simple Samoan way of life nga le daily life ka ko ai ma bia la ko ia se telephone le pe o ka ko inga ma sanya ia le ke telephone o ia se le ai ele ia nga ia ka ko ele ko la ko fa mangingo ele la ko fisili wanga la ko fisili ke wanga la ko fisili mo marka ka e malo ele fa fingi o le fainga le challenge afa pe o ele la malo e ke saula ma e tanua mai lunga le messenger ile asone se yo o las faraile la e avaku le ke fong e malanga mai el tangata le la malo e presenta le telefoni le tulo il mato ofisa nei lauli ile vai ngolo ya le mato ofisa ro el mato ka wash ile funeral service ia malama ko papa kiu shaki nei lauli tono la mau ai fo ia ni vainga o vainga la o ngai fia pu ia le aka masi inga le po ai se tama se tina le la avea ia le telefoni le fa penga fika ko sa va keti fa pia o keti le la malo mai sa le long ia okay lo ala e ki kaule malanga mai le fa o ku ia le telefoni
ia ka whale po le aka mai ngai wahenga whao mai mo amatau whamaumango i o le tatou ki wawai mamuana. Ok, seki ka kou la laku ka kou fisili. Ok, ofu e le malo ka kare o ia sa o le ia le kari. Mole e laku lo pesili sa fai me ika. Wa veri kako. Se comments mai kako po ready le la laku ka kou fisili. Ia le whatai le o manino ia le vaenga le tatou challenge le whiawhi nei. Kei whailoa mai po ready ka kou o se tu kou wha comments mai whailoa mai ia. Pa mo seki ia po ngai le ready le ka kou e kari fisili mangua ma vea rau tai pison. Kalo whai se uso ia stu mua online mai stu. Se wa mere mua mai su le. Ok. Or ka kou fisili le la waku ia le ia se. Or tatou fisili e whatatau i se vaenga e tupu vai aso nei. Ready kako. Ok. O se vaenga e tupu vai aso nei. Ele o se mea ai. Ele o se siva. Kei whalongo le fisili whama mole. E kasi alau comment. Ase se lau comment mua e take la o kakare so kul comment. Ko e whalongo le whafonga le whama mole. Au ngei whaike o inga ma refifia mai se si ale ala kwa fisili. Seki. Ok, fisili. Ok, fisili. O ai le au le ata alo malmansa moa i le vai aso nei. Comment mai le ingo le au. O le aso. Ma le taimi o le ata alo malmansa moa ma le au lea. Kei kou. Comment mai loa ia kako. Ia comment mai le ingo le au. O le taimi. Ma le aso. I le aso la sa moa le ata alo le au lea. Malmansa moa. Kwa kinga inga si kukor kemi. Solo que eu fole mau. Kei comment mai le kaimi. O le aso. Ia male ngole au le laka alu malmansa moa le aso nei. Vai, famol mole. E kasi alau comment.
ai sau uma menga I kolu au ke comments ese mai e le kaulia pe sau le sau comments o le kungu sau le si comment le aso no kasi ala comment sau le kungu kaimi ma le aso la mancha mo le nei mancha lo ia o lo ke va ai kui Joli famol mulea ile kaulia la gali pe ase se fo ile le spelling langa e fai kio mai isi ia sa o le spelling o le ingo le atunu o le aso maltain ia awange ia se fite na I wel fainga ka ko challenge of ya fine ia sa o le spelling o me uma malo la ia malo la vale malo le atunu okay o lo ke vai ku I ka ko o lo ke vai pe ia le kalia anora o ele o fia ko kele le malo le tunu il kali le ke vai ku le sa o mai se ko se le fia langa o mea awange se le fia ka ko challenge le fia fine famal mole spela fa le mai ia le Namibia okay o le tatu talisa o le tu la ke 4:30 AM Samoa time I le November 14 o le aso Samoa na ia ma le tunu una Namibia ia o le aso fa ia le taimi o le afalfa va viao Vale, manga comments o kakare o no rale pisa mai.
o le pauvaega le lapu le afiafiga i tako challenge gala ua kele kali aisi ua kele ia kou kali pau a me go magao ai ga le kolu a me go magao ai o le apuguu o le kaimi ia ma le aso ia le ua sau o mai kali aisi ia ola se kali so Nora malie mai ia le se faiga papakiu i faiga kako mele ia ko ke malilie ia i koe fai kako challenge ia okay ia o le mo le faafaigofia tatou pokalame le fiafi nei ia te iloa ia ua leva la fiafi ua te afai le tu la sepulua sa faina moe ia o ko wi ia onga ka faina moe ka mai kia onga ia ua ko kele o ka ko ni ia ko ile ko ia onga ia ngale slow way fu le Facebook ma le TikTok ma me uma ia o ko ngi le online ma imo ia mo leva ka ko moe le fiafi ngi ia ke lo le lasi vo ile ke ofo ngi ka mo fil bon e kangu ke le fongi a le a fi nga uma ya so le fainga ngi che e vai malidi ia se kali se ko fai ka o var kali ka kali ola sa ola okay fa malulu atu isi vaenga o tatou challenge le fiafi nei ia o ke loa le ua maua ia le tatou talisao ma o le foi ua iai le kako wina le fiafi nei o man malo i le tatou telefoni e pe ona iai le tatou challenge le fiafi nei manatua o le tatou vaenga momoana nei fiafi ia ai Nora ia congratulations ia o malo ia le sister le Nora i le tatou telefoni mua le i le fiafi nei ia faftai Stewart faftai le finagalo malamalama e kele ai se kako challenges le lafai o ga tatou episode mua nei tele ia items ia fia giveaway e fia avena ia tatou aiga ia e manaʻomia ia items nei e pei o le faamoemoega ma le auga o le faamoemoe o le L&S alofa challenge e foaʻi aku ia items mo aiga o loo manaʻomia ma faapea i se item e le o koe aoga ia oe e mafaiga e au mai ia o ke kago i donate se aiga e aoga ai e faakaikaʻiga i kele o isi aiga e iai latou lavalava seitulou kamavaiga e ua kele kou ofuga iai pe ua le ago e ofu ai vaiga ae magakua lei e ina ia aiga e lima vaivai ua afiafia la kou pea maogi i toaiga la e faapega kai pei la o se tatou faataitaʻiga na o le challenge o le fiafi nei congratulations Nora o fea foi le mafuta me ia le sister le Nora o fea foi la fioaga lea e ke mafakia mai ai Nora
pe whaiunga whailoa mai lunga le tatou pokalame le whiawhi nei po whia le whioanga o lo e mo e tangi i fua i le nei po no mafutianga lo e nofu maui i peo na iene i aso i whaftai ia si spai a mai whamalulua kwa i kengi kere i filele ia ia isi po a he la kele kako ke wa se fa ia le uso ia filmoni si o ke ofo so si o ke ofo kamaro fi ia e te loa ia tatou pokalame na ne fiafi Crystal ia mal tatou vaenga le mai i kamaike wila emo i le salofat ia ke longa e vaenga e malo e kako ke wa eskako challenge si po e ki wa e ko eskako papakiu ia ngolo sta pai mai no mala wala kako barbecue shack sau piki sau papakiu for free ia ai le mafuka mai pe lunga tatou pokalame fa pe foi ni solo mai mo mai atu mau i mai nga masani ma pokalame masani le tatou LNS ia te le vanua ke le mai nga se la fa pe ona fa wina wal pokalame le fia finei e mole toila nga fa tai le sister ya Katie o mafuta mai le mo tele se la fai ia fa pe foi ia si ona inga ile tamfainga foi ni se vaenga lo famia ina filato ilai tu al mot ia malo la vale mafuta mane fiaf ia manuia la va malo longa ne fiafi manuia malo longa po ia fai se miti lei awale moika se si la fiafi nei sa to fai me fia mangua so kangola fa le kumbe oke manga wala fai me ngi ko fa ngwa ko si la mai pusar kim pusar nga o ke fong ni a me ko e kolus fu ke fong i ko wi kim pusar so au poli awarangi ko famisia ka ko challenge po e per vaenga na la ngai misi mai ke fatai so ya filmon mafuta mane fiafi paia Crystal Nora Stewart ke fatai manuela fiafi ele i tua tato pokalame le fiafi nei e failo atu nisi o matou au nanga e peiona ia le tatou LNS Funeral Services LNS Highway peiona tau sinsila mai ko sinsila mai le pusa maliu na lo yo kua ia maua pusa maliu mau kaval maliu ia mai ngai se la mai ole matou au nanga nei lauli ia peiona fafsota i mai ia pe fa pe na mia ia le au nanga ai te loa ia ole tatou maftanga na ne fiafi alo fatele atu ia manuia ia le fengai fo ima ngaluenga ole aso taiao ia tu fo ia tu ele mala tinu ngaluenga le aso taiao nisi fo paanga lo mai mame tinu mau mo tele se la fai mo tu sa i tutuila ia faftai e mafuta mai ne fiafi nisi fo ele mai mo le tatou challenge pia ho le aso taiao ia awangi misia le sia tatou challenge le episode o lua ina ia mfana vai para se familianga foi le fiafi nei faftai nora faftai mai po fiela fioanga o lo e alala mai ai ia ai fa pe foi po ai si ai nga le to nei te ele tatou telefoni mo mua mo nei tu la le fiafi ia manuia le po alo ftele atu so